Boysun hitaring ni som panga November 2025 pana hi dorvenga hi second hand hi thumno dor kalut nek ding ani a hi bahin mamasung boy no mo hi pisung boy hi Boysun chunlun khobel Boysun inrin ni na hi customeran deuzingan injor ronta injor tamo Boysun injok treo ko hi jan ti min hung tam tak dingana lo injok treo ro khai in jok treo in house du khan chu alek thla hai lo chang le thei laka thingpui no khai long phalo him ani hi khom hi anlun thaveng boss pa no ni ti hi boss pa tena hi pi thingi hayan dorani a hi ka farnu han ni boka ma khom hi Boysun chu customeran tam khom inchok ron tom de farnu izor ron ta siang khat khata tin chun tam ta thon lo chu teu laki lekla ka changbe thei ni hi Boysun chu a boss pa no hi so ti son jacket no le pasal le nu mai hai moina vongan hi tak hin moina hi an thup deu khom kha moina vong ting hin mai khuli dorveng an hilai hi mai khuli dorveng an ya hi khom hi nal thei hung dor ro Boysun lem chu ni ri man tamani hi wa khom ka farnu dor tho khom hi lunghak moite hi lunghak moite songote hi ador ani a khom customer an nei ve jing hi amai ngai mung teun cheran thua hi thum no satin sonan en zinga hi lai hin ama hi poisa lo khon pe ni oman lai hin sunga biang su phat le lo hos duk ro hi nu ha moi te kurung so ta la we khatchar hi ka farnu hai bon khom hi ka farnu tho pirin pui ya wa khom hi ya nars nu khom khak pui che ni ana Boysun injor ron tom de hi thum non hau khopeli pirin pui khom boss pa te namo boss pa hum no ni Boysun in chok ron din ti nam hi customer nai zingana hi pirin pui hai an burip khobe ting pang zakulum hi ke kor khom ni sina chitang dang numaile pasal hai moina senior de hai moina khom vong senior de hai junior de 18 20 ti vel vong ani alle inas nu kha imana Boysun chu tol man ta ani hi nu kha na chu hi customer khom nei deu jing din te urin pui thodan nagi team khopel hi ting khomin chidang dang ke korin chaina formal ami kho uma lung kho uma hi kamis chidang dangan nei vongan hi customer khom nei jing pirin pui hai dor ani hi customer an lon vel nuk zingani hi thum no in chok tu an nei ve jing khom hi pirin pui ha hi Boysun chu injin ni a dor tu customer hi khopui tinga mi khom ni sin lan hung tol ve jinga hi lo zor che ro urin pui laki lek la da ve lo chang ve thei laka lo hos du ro idam mo tunu idam no tu lai ka hun khata khai dor khom lo buri pi yim tu lai ni zor tham zor met step by step in a fair anu hi kan far nu ding ani a chle ja mai kan tunu pi holiver ador pakhat ani hilai mi hi anaw nu ha ka Boysun te customer an tamam kan nei met o pathin zar ipairon to om de Byron no gun pa yalu ana imiti del om de jan thing chu tim pui ti te ning changa tim kamis daman uma hi dang nu mai moina pasal moina senior de hai khom junior le senior hai moina kha bongan hi ta ka hin pi holiver hai an dor pakhat ani a sotim sun dor pakhat nei boka hi mai khuli dor veng mani tong in phalam chakwa mani tonga bazar kai thaina ni hilai vel hi an hoya ni tinoro hi customer khom nei jing pi holiver dor
pi Oliver dor mai khuli dor veng tang ting pang hu dor vong ani lai phei hi chu lo ho sa du du ro ni lo zor chau ro mi khile pe ya ding na ki le lo zor chau ro ni ro se ku ting khu mai khuli dor veng dor vong ani hu thum no dor vong an tlar bi ter ani ting hu ai ni mi vong ani a hi in phalam lo te hi ta ka hin mai tong pang thei na nge ya ilai hi mai khuli dor veng ung dor sup ro